Maqtovlarimiz, rahmatlarimiz, shukrlarimiz bizni yo'qdan bor qilib, ushbu dunyoga ko'rkam qiyofatli, ko'rkam zotlardan ega bo'lib, endi yuraklarimizga iymon nurin bo'lak etuvchi, o'zining rahimligi bilan jannatga kirituvchi, o'zimizning gunohlarimiz orqasida jazoga tortuvchi, birdan marhamatga loyiq bo'lgan zot Alloh subhanahu va taolaga erishsa edi. Sevgili payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga salavatlari, salamlari erishib, endi Alloh taolo o'zi va'da etgan maqomil Muhammad darajasini berib, ulug' fazilatlarini Alloh taolo tog'imda ulug' etsa edi. Bizga uning ortidan erib, uning ummatidan bo'lib, uning shafaatini yurishlarga nasib etsa edi. Men shahid etaman, Alloh taolo bor, Alloh taolo bir, ham Alloh taolodan boshqa ilohiy zot yo'q. Ham shahid etaman, Alloh subhanahu va taolo indirgan hamma so'z, hamma nuqta payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam o'zidan bir so'zda üstemişe hem bir sözünü de kimitmişe adam bağlarına eriştirdi. Hem bu eriştiru kıyamet gününe hatlı olarak halk din, İslam dini, Allah Teala dini bulup mağlum bulaşak. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinde bir rivayette Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir yurtta bulgan vakitte işikka şakılar. İşikten kire Abu Bakr radıyallahu anhu. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Abu Bakr cennet kişisi diye. Hem Abu Bakr radıyallahu anhu yanına oturar. Sonundan ikinci kişi şakıy. Abu Kirgeç'ten sen Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu Umar ibn Hattab hem bu cennet kişisi diye eyter. Hem Umar ibn Hattab radıyallahu anhu yanısına oturar. Sonundan sen kire Osman radıyallahu anhu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ayta bu Osman radıyallahu anhu. Indi fitneden sen ol cennet ehli bulurdu. Bugün inşallah Teala söyleşir biz uluk sahabelerinin birisi. Her vakitte uluk kişilerinin zor uluk sahabelerinin birinci retinde, birinci sözünde, birinci amellerinde buluşu uluk sahabeler turunda söyleşiriz. Indi Osman radıyallahu anhu özünün satı alı işinde yani targovlada bik aldığında uğruna alır. Hem nindigine jirde bulmasın, nindigine işte bulmasın, ol satı alıda zor olmuşlar. Hem şu vakitte zor oluk sadaka bilende ayrılış bulup duruşu bular. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den getiriler. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de dürüstlükte min Osman'dan uyalam. Nişik indi Osman'dan uyalmazka, kaçan andan ferişteler de uyala. Как же мне не стесняться того, которого стесняются ангелы? Yani Osman radıyallahu anhu şunun hatlı ki tıynaklık bula, скромный, uyalşan bula, стеснительный. Hatta onun şunun kadar tırnaklığı hem stеснительный arkasında bulganlıkta onun yanındaki ferişteler de onlardan uyala, tırnaklık bula. Hem Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ayta, ничего indi, когда даже его ангелы стесняются, мне его не стесняться. Ay bir vakitte Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe radıyallahu anh bilen üyünde bulgan vakitte onlar idende oturup üzerinin üstlerine plet nikah yapkan bulalar. Hem işikten Ayşe radıyallahu anhu'nun etisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yakın dostu Abu Bakr radıyallahu anhu kirgeçten sen ani как сидели, так и сидели оставаться. Nişik oturdular, hamaşa oturup kaldılar. Kaçan işikten Umar ibn Hattab radıyallahu anhu vurdu, Ayşe radıyallahu anhu ezrek türündü, ezrek kağında kısıldı. Kaçan Osman radıyallahu anhu eşikke şakıdı, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem etti. Bir mizgil, bir vakit birigiz. 5 minut, 5 sekund birigiz. Подождите dedi. Osman radıyallahu anhu'na 40 şatırdı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem turup, kiyimlerin ayakışka giydirip, idene nebirini alıp, motor itip, diye oturdu. Şundan sonra Osman radıyallahu anhu kirdi. Hem onlar özlerinin sözlerini söyleşkenden sonra Osman Allah şirk ettiler. Şunda Ayşe radıyallahu anh soruyor. Ya Resulullah
Ни өчен кашан Абу Бакр радиаллаху анху, Умар ибн аль-Хаттаб радиаллаху анху кергәчтән соң, син селкенмичә тордың. А когда зашел Усман радиаллаху анху, үзеңне халәткә китердең, тәртипкә китердең. Шунда Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, дөрестлектә Усман радиаллаху анхудан уялалар фәрештәләр. Һәм мин курыктым, минем мәшушындый утырган вакытта ул үзенең сорауын бирергә уялыр иде һәм җавапсыз китәр иде дип. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям Усман радиаллаху анху кергәчтән соң үзен халәткә китерә. Шулай ук бу инде күрсәтелә ки Усман радиаллаху анхуның тыйнаклыгы һәм Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям каршысында булган аның дәрәҗәсен, аның булган хөрмәтен. Ягъни кайчан ниндидер кеше керә, без кунаклар килсә дә, ниләр килсә дә утырабыз. Ә Усман радиаллаху анху Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям өчен улуг гунах, улуг кунаклардан булган. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям үлгәндән соң халиф була Абу Бакр радиаллаһу анху. Абу Бакр радиаллаһу анху үлгәннән соң Умар ибн аль-Хаттаб радиаллаһу анху халиф була. Умар ибн аль-Хаттаб радиаллаһу анхудан соң Усман радиаллаһу анху халиф була. Менә шушы халиф булганда инде кеше нинди генә изге булмасын, түрә булгачтан соң, ягъни власть булганнан соң, аның белән киңәш, аның белән ягъни когда он был во власти, когда он был халифом, были люди, которые не соглашались с ним. Һәм менә шушы вакытта бер кеше шушындыйлардан булганда Усман радиаллаху анху шелтәсен белдергәндә, когда он говорил некоторые вещи, которые не подобают Усман радиаллаху анху, Усман радиаллаху анху шундый сүзләр әйтте. Усман радиаллаху анху үзен, ягъни яклап әйтте, ул әйтте: "Әгәр дә сез мине не вынудили бы әйтергә, Аллаһ белән һәм минем арамда булган 10 әйберне мин сезгә әйтмәс идем. Я бы 10 вещей не сказал, что между мной и Аллахом, если бы вы не вынудили меня." Ул әйтә, беренчесе, мин ди 4-нче кеше ди кем ислам динен кабул итте. Мин 4-нче кеше кем ислам динен кабул итте. Мин бер кашанда ялганламадым. Исламга хәтледә ислам динен тута башлагач, ислам диненә килгәч тәсендә ялганламадым ди. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям белән кулга кул тотынып исәнләшкәннән соң, мин уң кулым белән бер кашанда җинес органнарына тимәдем ди. После того, как я поздоровался с посланником Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям за руки, я никогда не прикасался своим срамным местам ди. Мин бер җомга да калдырмадым, кашан колны азат итмәдем. Не было ни одной пятницы, чтобы я не освободил одного раба. Кайбер вакытта шуны әйткәннән соң кайбер кешеләр әйтәләр, шуның хәтле күп аның колы булдымы дисең ди. Не? Аны ул үзенең колларын сразу җибәрде. Ә һәр җомга барадыр иде базарда, бер колны сатып аладыр иде, азат итәдер иде. Ул әйтте, 5-нчесе, мин бер кашанда зина кылмадым. Никогда не прелюбодействовал до ислама и после ислама. Бер кашанда булмады. Хәтта ул ислам диненә инде олы яшендә булганда вакытта килә. 4-нче булып. Шулай ул әйтә, мин дә шундый кешеләрдән дә кем дә армияны, солдатларны обеспечил ди, зур сугышта, Табук сугышында. Һәм дә Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям миңа үзенең кызын Рукайя радиаллаһу анханы бирде. Нигә? Өйләнергә. Һәм ул үлгәннән соң икенче кызын Умму Гөлсүмне дә бирде ди. Һәм Умму Гөлсүм дә үлгәннән соң Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям миңа нинди исем бирде? Зиннурайн. Зиннурайн, ягъни аңлата ике яктылыкны алучы, ике яктылыкны тотучы, обладатель двух светочей. Зиннурайн, нур, ике нурны үзендә алучы. Мин бер кашанда сугыштан, ягъни бер кашанда противодействиедан китмәдем, не отступал никогда. Бер кашанда булмады, что ул артка китте, шигенде. Бер кашанда Пәйгамбәр ул әйтә, мин ди кем ди Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям 10 сахабаны җәннәт белән шафландырганнарның берсе ди.
Yani cennet ve şartlandırgan sahabeler küp buldular, umgına bulmadılar. Lakin bir hadiste Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 10 sahabenin bir adlı sanı. Bu ayrım alıngan sahabeler cennetke kiritilgen, İslam vakitinde bilgilengen. Şuna göre olayda mende şularının ondan birisi değil. Hem de min birinci kişi kim? Kur'an'ı üz kulu bilen yazdı. Первый писатель, который написал Kur'an ayat, который продиктовал посланник Allah sallallahu aleyhi ve sellem. Ya da первый. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin 22 писарь было. 22 человека писали от посланника Allah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an собственноручно. Один из них Osman. Osman radıyallahu anh bu birinci kişi buldu. Kim Kur'an'ı yazdı, ayetlerini yazdı. Yani şu şunday Osman radıyallahu anhu ulug derecege bulgan ulug kişi. Bir vakitni Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem qaşan Abu Bakr radıyallahu anhu, Umar ibn Hattab radıyallahu anhu, Osman radıyallahu anhu bilen Uhud tağına mingende Uhud tağı silkine başlıyor. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Uhud tağına kolunu tutup ayta: "Ya Uhud, titrenme, yani nitrisiz. Dürüstlükten senin üstünde bara peygamber Abu Bakr, onun dostu Abu Bakr radıyallahu anhu. Hem iki şehit dedi. Şehideyn, iki şehit dedi. Yani iki şehit kimindi? Umar ibn Hattab bilen Osman radıyallahu anhu. Yani Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu iki kişinin kileşehidi turunda bildi. İşte onlar şehit bulup bu dünyadan gidecekler. İşte onlar İslam dini için, ümmet için kan, yani tüyülüp ölüp gidecekler. Bir vakitte Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ayda dürüstlükte bizning ümmetimizning rahimlisi Abu Bakr radıyallahu anhu. Stoyki, yani nık duruşu dinde Umar ibn al-Hattab radıyallahu anhu. Hem birin en yaxşı bilişi halal haram bilişi Muaz ibn Cebel radıyallahu anhu. Hem en yaxşı Kur'an bilişi Ubay radıyallahu anhu. Farz amellerini en yaxşı bilişi Zeyd bin Sabit radıyallahu anhu. Hem hakim, судья, самый правдивый, самый лучший судья Ali radıyallahu anhu. Hem her bir ümmetinin ışanışlı kişisi var. Hem bizning ümmetning ışanışlı kişisi Osman radıyallahu anhu. У каждого общины есть доверенное лицо. Доверенное лицо этой уммы Osman radıyallahu anhu dedi. Доверенный demek ışanışlı. Bir vakitni Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Osman radıyallahu Ayşe radıyallahu anh aytdı: "Ya Ayşe, şakır benim sahabemni dedi. Şakır benim spodvижнигimni dedi." Ayşe radıyallahu anh soradı: "Abu Bakr'ni mi?" "Yok." "Umar ibn Hattab'ni mi?" "Yok." "Osman radıyallahu anh'ni mi?" "İyi" dedi. Hem Osman radıyallahu anh kelgeçten so'ng Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onlarni ikkidan ikkovgina naedine попросил остаться. Şunda aytdi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onu bir iki söz. Bu sözde Osman radıyallahu anh ağarındı. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytdi onlarga: "Ya Osman, dürüstlükte sen fitne, yani sende fitne olur, senin vakıtta zor fitne, yani seni öldürürler. Onlarga karşı kelme. Yani не защищайся, karşı kelme, не противодействуй onlarga. Sabır bul, terpeливый bul, sabır bul onlarga. Onlar da senin de şalmağını salarga tilerlerdi. Sen salmadı. Они захотят снять тебя шалму, так и не снимай. Bundan Osman radıyallahu anh ağarındı. Birinciden o anladı, что onu öldürecekler. İkinciden anladı, что onlarga karşı turga түгел, то есть защищаться ярамый. Как это? Когда сиңа кимдир нападает, сиңа обязанность тебя защищать, сен должен защищать. Ты обязан защищать өзіңнің жаныңны, өзіңнің ғаиләңні, туған ягыңны, намусыңны, диніңні, ты обязан защищать. А мұнда Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytады: "Не противодействуй оларға" дейді. Не үшін? Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem біле, что Osman radıyallahu anh öldürecekler özleri musulmanlar. Şuna göre не противодействуй дейді Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.
Karşı kilmedi. Hatta o vakittadır. Bir vakitinde Cibrail aleyhisselam Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yanına düşede eyte. Ya Resulullah dey. Men Allah Teala'dan dey üç eybir sıradım dey. Onun dey ikisi dey kabul dey, birisi dey kabul bulmadı dey. Men de sıradım dey Allah Subhanahu ve Teala'dan dey ümmetine dey. Mene bu şumadan, mene bu şunday avrudan harap etmezken dey. Чтобы ümmet şu avruğa nitmeşte. Bitmez. Men de sıradım dey, mene bu ümmetine dey, dışkı düşman jingmesin dey, bitirmesin dey. Yani внешний враг, чтобы жingmedi, чтобы внешний враг не победил. Бүгінгі күнгі қатлы нас ни одна внешний враг нету, которого biz өзіміз тұрмадық, который нас победил, который бізді бір нәрсе ішлете алды. Нету такого внешний враг. Үшіншісі сұрадым dey, чтобы ішке душман бізді жеңмесін. Чтобы внутренний враг нас не победил. Yani bunu biz bildik, şundan indi kaysısı bize Allah Subhanahu ve Teala kabul kılmadı. Eşki düşman, внутренний враг. Yani şuna göre bugünkü günge hatlı biz испытываемся внутренним врагом. Özümüz bilen, özümüzün ümmetimiz bilen biz sınalabız. Bir-birimiz bilen sınalabız. Özümüzün zayıflığımız bilen, özümüzün cahiliyetimiz bilen biz sınalabız. Buna şuna göre de kaşın Osman radıyallahu anhu halif bulgandan soň fitne tarala. Гражданский войнаға hatlı көтерілмекші була Müslüman ilde birinci tapqır. Şunda Osman radıyallahu anhu'nun özünün үйünde bulganda, özünün Kur'an'ın okup oturganda, үйі ailesi bulgan vakitinde şul Müslümanlar kirip vafat eteler. Hem o şahit ölümü bilen gider. Mana şu zamandan birli indi ümmet işinde fitne var. Bugünkü hatlı biz bir-birimiz bilen erleşip, bir-birimiz bilen şunday tartış bara. Şuna göre de bugünkü günde Filistin yerlerinde, başka türlü yerlerde tınışsızlık bu anlatmış da bizning tışkı düşmanlarımız güçlü, что наши внешние враги очень сильные, а что мы слабые. Нет. Agar da arıslan özün tışkan iken tuta iken, arıslan özün tışkan itip tuta iken, demek indi ol korkar, tura alır. Demek o arıslan bulamay. Lekin anarda arıslan yerege hamanda. O hamanda arıslan bulup kalır. Şuna göre de hürmetli cemaat, mene kilesi Ramazan ayları inşallah kelip jeter. Bizge köbrek okurga kerek, bilirge kerek özümüzün uluk şahısları biz. Osman radıyallahu anhu, Abu Bakr, Umar bin Hattab radıyallahu anhu. Mene Allah'ın turmuş yollarını karara kerek. Allah'ın sıfatları turunda öğrenirge kerek. Hem de indi işki düşmanlarını özümüzden bitirek kerek, şağarara kerek. Allah'ın turmuşunda, karab Allah'ın örneklerinde.